Afanasyev. Afanasyev bilmek keydiğim bir sakalı sıraya sok, bıçakçı da talağına, ünkü hormoluğa, rüstü de rüstü buraya duran tahliye kayın. Sakalı olsun, arsada atıp ünkü, Afanasyev. Bu sakal kızartı ünküden samputan sakalan, o hoşlarıktan ayın, kalan oldu, ünküden sayınlaran, çakçı dağının ehli Erdoğan'ın sakalarında, bastıktan bastı ünkü, hidyen tuttar ki, Afanasyev Dimitrievich Afanasyev oğlar. Ona ünkü tiyatrın kolektivinin atıktan büyüğünü, andıktan, narotların külerin künden yedirisini yardılan turamız. Valla bu Arasiye tüyeli artı, ürdük artı, ıldıkınan yedirisini aradeli bir kamuller. Ayağa arçından bir yerini, onu sürekliyle tarafı kamuller. Afanasyev. Sahan orada bir hikeme dilin silisler mutukta itagal bititten maybuttan serbititten taksıbıt ünküler tükken ısı bukurduk emniye serge ıdыстığından belirtiyorlar olduk körüyakka naha üşügey onun bargıtın emniye beymakuttan ünkü günenen eğardalibin onunla bu günü bihige bu yıl manlık sitihilerde kırsıbıp bütütten orduk jollanın üyeren holur bu ıtık ağırdarkan ünkü hübbüt Beyetin Norutugal spektakl kurduk ulahan turorunu ayımını utarı uğunna onundan bihigi bu ayılgattan aydarıla kınata da suğarari kötür kıhta Afanasyev bu anday görmeye bilingi anıgı tetimiger bihigi söptü üktehen saydan iherbidin kördürün kiyen tuttubut bolbutunan onundan barcana pilini ünkü horola eveder ünkü ırahtağıda diyen beyete sürektabidin kelle barasıya ürdük eme bir adından bilini bıhıtınan bu ürdük adı ılbıkkınan sürekbitten yagal delibin onundan ünkü ırahtağıda meyakabidde çugahan min ayar ki hevin kergep pikken dolduyan tıran mahtanavın ondan o kündü tügermek onun ulatın diye ben sele belaktin kız benim. Kerikehetnen baragıtır adde boğun bu cukuskay korakka vakta tatıtım suya adıttan. Onlar bu Afanasyev Dimitrievich bittoy duakıtın manna gücü kehenen arasıya gücüle haktıha boğbut bu adının uçuk uçuk ağırdalan duramız. Bu sağasırın almağa, kırılamlık almağa, brilyan kurduk, kini tavağına külümürdür kentenden duramız, bir de gıdaktırın adıttan brilyan durakta bir de görürler. Korakavosuyut, ondaki tarafında Suriyelçi tahtalar attırdıktan eliye diyen eğerlerin tuttarların kirekli betim bilak kimin o engelli karatık mandil etiyakın bağlarım. Mihi bolana Afanasyev olarak kırar jartın bilebik tahtalar attırdı doğru o ansamblerin kulürete o çottan bir hekile talanın tabak ölçüttü. Orada beyin balana şehrin bir tercihler cihanıbın Oçutağı doğurduğu ansambl halayacıda üstüne kılay kırmamaktan bir diyeceğiz. Şimdi bugün kontakta o ansamblılar salaya hedef. Anta bak Afanasyev gibi tabak kırın Allah kırı onu skulay günleri onu hoğuru yıkan yürek biter. Mandı mümkünlüğü dedin taların talbıtır gibi hemen ulakan ütüler. Onda oçutağı kırmızı Afanasyev ola dödüdür kelbekke kasım ehli hoğuru verilen Cenab-ı verilen ketbide onu ühüde detin olan başçanı behini başçanı diyor behini verden mahtaları. Onda yine de Ramazan Afanasyev manı kare derin kedderin al sarga atıp an düdük
Албана аттақ театр бұд аттыға Афанасий. Үгі сыллар тұқары, үлімдеген үкілер, үрдігі ақа тегісті үкілер артист болды. Өссен оғынның өрі көтен үкілер, республикан үгір өрі кәлі сылжар. Добрый вечер еще раз. Уважаемый Афанасий, примите искренние поздравления от ваших коллег Государственного ансамбля танца Якутии 80-х годов. Поздравляем с присвоением заслуженной награды правительства заслуженного артиста России. Более 30 лет вы преданно служили танцевальному искусству. Вы талант, вы прекрасный как солист балета, вы интересный, творческий, мыслящий человек. Ваше исполнительское мастерство, как сейчас мы увидели, зажигательно, динамично. Образы ваши незабываемы и всегда радуют зрителей. Аплодисменты! Ваши творческие спектакли всегда проходят с полным восторгом, увенчиваются успехом. Мы желаем крепкого здоровья, творческих успехов, счастья, благополучия. Аплодисменты! Лена, это моя первая партнерша. Мы в Ленинграде вместе учились. Здесь Катя, Да, мы тоже вместе Катя. учились в Ленинграде. Я первая партнерша, и Катя Алексеева, и все наши девочки, помашите рукой! Молодые были, когда не думали о заслуженном артисте России. Оказывается, такое есть. Это молодые. Мы очень рады и горды. Уважаемый Афанасий, от имени Управления социальной защиты населения и труда города Якутска при Министерстве труда и социального развития Республики Саха-Якутия мы хотели бы выразить вам огромную благодарность за плодотворное сотрудничество, поздравить вас со Всемирным днем танца. В этот знаменательный день искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, и пусть все наилучшие пожелания послужат для вас новым вдохновлением для плодотворной работы и больших творческих успехов. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Это была позавчера был конкурс, да? Леди профсоюз. Вот первое место заняла Светлана. Ну, я немножко там помогу. Леди профсоюз, Республика Саха-Якутия. Спасибо, что вы сегодня пришли. Без вас я бы не победила, это точно. Это все благодаря Афанасию. Türklerden köprüde tıkol gibi ayrı sevmem. Bu ne olacak? Türkler aktif arasıyla akademi gibi. Oyunu bayım. Бүгін Афанасий Дмитриевич интервью обществолары канадалестері парадтырынан келдерге микрофон тұттырып көңілдер. Афанасий Дмитриевич, Югославия Куратауна, Республикадағы билікті обществоларын адыптан. Бұл үрдік званияны бұтынан әғадынан бұл себеке жауапты тұттарбудың көңілдер. Бұны Афанасий бұл дробеларынан қачықтардыңнан мінәқі ұтары кәләшті. Опония бәді сыдыры ғынағас бұнға көні үті майдылар болған бейгесі, үрі көмілігі бейгесі бейіні кәкенсерге бейге ұлы көйе үмкілігі күндері кейінен болар. Когда скала холодно, то ты кричи. Когда скала холодно, то ты кричи. Когда ты холодно, то ты кричи. Onlar ülke planını sütürleri konuda indiki Afanasil Dmitrievич'e indiki tворческие сетелері бар. Bakanlarda,
развития Республики Саха-Якутия, за вклад в развитие культуры и искусства Республики Саха-Якутия наградить почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» Зою Петровну Васильеву, артистку оркестра Национального театра танца имени Сергея Афанасьевича Зверева «Крылона». Поздравляем Зою Петровну с высоким званием, отлично культуры. Дай Бог вам здоровья, счастья и больших творческих успехов. Наградить почетным знаком «Отличник культуры Республики Саха-Якутия» Анну Ивановну Алексееву, старшую законодательницу пошивочного цеха Национального театра танца имени Сергея Афанасьевича Зверева «Крылона». Orkestr artistlerin kostümlerin barten tigen, baratın bu kadar kurdu hayatta kurdu üleyen, bu kostüme üleyen. Onlar da isteler ya. Ya bu kadar kurdu hayatta bir şey kostümleri. Çok takılamaktan yaptığım mesela Jawahar bunu ayın yılları önce Jawahar bunu var yapayım. Ama Jawahar takvo. В этот прекрасный профессиональный праздник танца на сцену приглашается отличник культуры Республики Саха-Якутия, основатель ансамбля «Маранга» села Тополиный Тампонского района Дора Павловна Филиппова. Дора Павловна является соавтором танца «Лунная ночь» с 1993 года. Это танец украшения репертуара театра. Ему рукоплескали зрители Америки, Англии, Франции, Испании, Польши, Швейцарии, Германии, Бельгии. С Международным днем танца и в связи с юбилеем Доре Павловне вручается серебряный памятный знак Национального театра танца с благодарностью за прекрасное творчество. Dora Pavlovna bari bilarak Marangan sanatçıda bu